Dihaturkan terima kasih. Semoga dengan lantunan salawatun nabawiyah kita sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat sidang pengajian yang berbahagia, memasuki mata rantai acara kita yang kelima. Kami isi dengan Mau'idatul Hasanah atau ceramah agama. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Kiai Haji Abdul Aziz Baidawi LC. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Dirasah Qur'aniyah Bajur Waru Pamekasan. Kepada beliau waktu dan tempat abdina ngatoren. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wa nakhussu bidzikri salarna simulja Kiai Haji Abdus Salam Saleh, terjukan salarna simulja mubaligh kita, dai kita Kiai Haji Khalil Yasin Sediri Benggalan, terjukan para alim ulama selain sisata janabatan kaula amul jaki, terjukan tamu undangan kaum muslimin, kaum muslimat, mustami'in, mustami'at, terjukan Bapak Kepala Desa Bucur Tengah, Bapak Sulam ini sarang perangkat epon sebatan kaula sangat amul jaki, terjukan tuan rumah Bapak Sulam sekeluarga, baik dari mantan bini atau mantan laki, sesatajana batan kaula juga amul jaki, dan kaula sarang para ajunan hadir pagi armaken Kak Dinto Kak Dinto tempat dalam rangka menghadiri acara haul, terjukan acara walimatul urus antara Khalidi Yasin Beni Kiholil Yasin Beni, antara Khalidi Yasin sarang Halimatus Sa'diyah malar manter akad seampun elaksanaaki malar manter oleh Allah subhanahu wa ta'ala itiya kia aqdan mubarakan maimunan min indillah. Amin Allahumma amin. Malar manter mantan sekadua iparengna cudu baris dari tunyah kantos kaswargana Allah. Amin Allahumma amin. Malar manter iparengna murah rajukenah. Amin Allahumma amin. Malar manter iparengna barokah ilmunah. Amin Allahumma amin. Malar manter tuling iparengi katoronan solihin solihat sebanyak. Amin Allahumma amin. Karena orang Islam tak oleh kok takok fakir, takok miskin, takok tada seedaerah enggi cek pakala ka orang kafir sekak dima dalam kitab Bada'i'uz Zuhur sebut aki bede nyamana orang nyamana Syaddad Kak Dinto pujuun Fir'aun, Syaddad pujuun Fir'aun seanya Syaddad kebanikah andi bini sebuh anaan pae buh banyak napa sakone bini na saya buh teti Syaddad kebanika setiap malam harus melayani 100 seorang perempuan. Syaddad pen malam harus alayanin 100 orang bini. Seandainya din Syaddad panika buatan Cina lagi sallallahu Muhammad kan pertengahan malam keteng mak, kan pertengahan malam keteng, tapi Kak Dinto buatan Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah tak luang, tak kolot, tak lirnyit mak sallallahu Muhammad
Syaddad sesaben malam melayani 100 orang bini. Mulai dari malam Sabtu 100 orang bini setat dari marina Isya mare sebelumnya subuh mun mare cuk 100 mak 100 mun pas gula benempian ngiji bu subuh lagi sali ala Muhammad oke tengah cingke 100 bener malam Syaddad panega malam Ahad 100 malam Senin 100 malam Selasa 100 boleh malam Rabu 100 malam Kemis 100 malam Jumat 100 tinggal 10 wareh mareh saibuh orang bini anaan berempat Syaddad paneka pak anaan Syaddad pak ibu anak diantara katoron nah engki kak dinto Profesor Dr. Fir'aun engki salli ala Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala masalah rezeki tak milih ke orang Islam tak milih orang kafir bengal ma banyak anak dumasa orang Islam cukup 2 anak enggi ngireng banyak agabayana enggi milana tecuna akabin diantara selain lillahi ta'ala karena Allah terjukan selain ngereng lalampana Gusti Nabi Muhammad sarang para anbiya dan para rasul engki kak dinto tecuna nama banyak katoronan salli ala Muhammad malar menter Yasin Khalidi Yasin sarang Halimatus Sa'diyah iparina banyak katoronna solihin solihat amin Allahumma amin malar mantir putranah bada si hafal Al-Quran amin Allahumma amin karena kebetulan si bini kak dinto hafal Al-Quran Halimatus Sa'diyah hafal Al-Quran tak oning gulemun silake hafal juga ongguan Masya Allah pada hafal aja ibon alhamdulillah lillah silake hafal Al-Quran si bini hafal Al-Quran gula didabuin oleh Profesor Dr. Ibrahim Al-Battawi beliau orang wali al-arif billah pernah ada bukatan gula ya Abdul Aziz man hafidhal Qur'anah qawwallahu dhahrah wahai Abdul Aziz siapa-siapa orang laki otababini hafal Al-Quran qawwallahu dhahrah kuat mentengah oleh Allah buki ke kuat mak nih kan nih jadi mun orang hafal Al-Quran tak usah aja mau kuat lagi salli ala Muhammad nikah kebetulan alhamdulillah silake hafal sebini hafal pada kuat tak gelem ambu panika tak jingke mak salli ala Muhammad kuat ongku orang laki orang bini si hafal Al-Quran mun tengah kuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala mun si tak hafal Al-Quran sekecek cemu herbal cemu rojagan tibi cemu si lain keje nyeri cemu tinggi manabi orang bini hafal Al-Quran reng laki hafal Al-Quran kuat mun tengah oleh Allah subhanahu wa ta'ala serepot mun si laki tak hafal Al-Quran pas si bini hafal Al-Quran belender mah salli ala Muhammad kebetulan kak dinto pada hafal Al-Quran si bini hafal Al-Quran ngafalaki nengi jompok alhamdulillah lestari telopolo juz malar mentir teti ilmu barakah manfaat amin Allahumma amin karena ten kula alumni pesantren membangun ulum bata-bata dan kula ngibe setong kebagusan diantarana engki kak dinto manabi santri bini tabeta jaipun manabi ipalagen wajib aki minta kade kebetulan pengasuh MDK Bajur engki kak dinto dan gula alumni bata-bata pas Halimatus Sa'diyah lestari ngafalaki Al-Quran nangi jempok selain wajib minta kade wajib nungkok kade nikah wajib aki bi dan gula nikah matus si nomor setong sampean wajib minta kade si nomor 2 wajib nungkok kade pocur Khalidi tadi pocur napa tak pocur tak usah susah nyaman agen tang minta kade tonggoen kah ada Allahumma sholli ala Muhammad
para rabu sateja sebutan kaula amul jaaki dan kula sarang para ajunan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kak dinto ngiring lalampana Gusti Rasul iki diantarana akabin atau keluarga iki alhamdulillah antara Khalidi Yasin sareng Halimatus Sa'diyah akad ampun elaksan aki beberapa bulan yang lalu mudah-mudahan ipalanggengah oleh Allah amin Allahumma amin Allahumma amin. Para rabu sateja sebutan kaulah amul jaaki dan kula sarang para ajunan wajib mabanyak doa minta ngadupok ngemis dak ka Gusti Allah para nabi para rasul doa dak ka Gusti Allah minta ka Gusti Allah dumasa gulaban sampian si benih nabi benih rasul orang ketika dinto orang biasa pas tak minta ka Allah tak doa ada ka Allah kak dinto salah tidak ada mah dan kula sarang para ajunan sateja ngiring pabanyak nyoon dak ka Gusti Allah minta ngemis dak ka Gusti Allah salli ala Muhammad. Di antara doana Nabi Daud alaihi salam Nabi Daud kak dinto sering doa di antara doana sesering doa oleh Nabi Daud alaihi salam sinomor setong kak dinto nyoon raksa dak ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dari anak setak bagus artinya pun apa Nabi Daud alaihi salam tantona dan kula sarang para ajunan sateja nyoon dak ke Gusti Allah ngemis dak ke Gusti Allah maklean di katurunan solihin solihat amin Allahumma amin Allahumma amin. Jadi dan kula sarang para ajunan nyoon raksa dak ka Gusti Allah agar Allah tak apareng dak ka den kula sarang para ajunan nak foto sekoranga sekorang acer. Jadi tidak ada mah nyoon dak ka Gusti Allah ya Allah abdina nyoon dak ka ajunan ngemis dak ka ajunan nak foto sesolihin solihat amin Allahumma amin. Akhirnya Nabi Daud alaihi salam ikapul doana oleh Allah iparengin putra laki asmana pasera asmana putra Nabi Daud pasera tak tahu kana asmana putra Nabi Daud pasera Nabi Ibrahim bahasa kula dima jadi kana Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman aghna malikan wa aktsaron nasi malan Nabi Sulaiman alaihi salam selain yang kak dadi nabi oleh Allah selain yang kak dadi rasul oleh Allah beliau epasogi oleh Allah epasogi artah epasogi bini salli ala Muhammad. Nabi Sulaiman putrana Nabi Daud alaihi salam yang kak dadi nabi ban rasul oleh Allah ki epasogi oleh Allah alhamdulillah sampai-sampai yang dalam kitab sebut agi Nabi Daud pernah abangun lorong Nabi Daud pernah ngaspal pegompak ngaspal lorong bayi jalan sekak dima lancengah petong polometer sedaja beli kera aspal beto kelenirah sedaja seminah dari emas Allah salli ala Muhammad. Saking sokina Nabi Sulaiman alaihi wassalam Nabi Sulaiman aktsarun nasi aktsaru aghnan nasi paling sokina manusia paling sokina para nabi na Allah paling sokina para rasul yang kikak dito Nabi Sulaiman putrana Nabi Daud alaihi salam ikapul oleh Allah doa Nabi Daud iparengin anak ki ibadati nabi ibadati rasul ki ipasoki arta alhamdulillah lekak dinto hasil doa dak ka Gusti Allah pagambak hasil doa dak ka Gusti Allah malarman terden kula sareng para ajunan ibaran di keturunan solihin solihat amin Allahumma
amin. Ibarang nandi anak sing ngontong ngaki dak abdina sareng para ajunan seteje. Ibarangin keturunan buah hati sing ibe dek ke kaswargana Allah, amin Allahumma amin. Nabi Sulaiman teti nabi, Nabi Sulaiman teti rasul, pasoki oleh Allah, teti raja, selain teti nabi, teti raja oleh Allah, teti presiden, teti penguasa oleh Allah, kak dinto Nabi Sulaiman gara-gara doa anak orang sepo. Selain kak dinto Nabi Sulaiman, sejarah menyebutkan rajina Nabi Sulaiman kak dinto telora pengompak teloratos iya mon Sulaiman saya bucur ampun tak bau cukup setong lagi. Salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Para rabu saja sebutan kaulah amul ja'aki kak dinto doana Nabiullah Daud alaihi salam dek ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sinomor setong. Si nomor 2 doa beliau nyuun raksa dek ka Gusti Allah dari bini semau ben sebelum waktona ben. Paham? Nabi Daud doa dek ka Gusti Allah, ya Allah abdina tak teroan di bini si melekas oben sebelum waktona ben banyak reng bini umur tak ada pak telopolo silake lauben kakap tapi pada tada gara-gara sebini bengal gara-gara sebini nyangkoal gara-gara sebini nyakeen malolo lekak dinto mau ben kareng lake salli ala Muhammad. Minalatan kula sarang para ajunan seteje nyuon dek ka Gusti Allah ngemis ngadupok minta ka Gusti Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala aberi bini aberi keluarga aberi bini dek ka abtina sarang para ajunan setak malekas ben artinya apa minta ka Gusti Allah orang bini solihah. Salli ala Muhammad. Orang bini sesolihah, amin Allahumma amin. Almar'atu salihatu kal wurabil a'sami. Dabuna Gusti Rasulullah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu almar'atu salihatu minan nisa'i kal wurabil a'sami. Orang bini sesolihah kak dinto pada aki ben burung gagak sekembang potekap bi orang burung gagak sampean oneng manuk gagak engge manuk gagak kak dinto bernana pakompak celang beda sepote kembang adu kalaja tapi malarat pada deban motak pote si banyak motak bernanah ki gadagak disa ampun tapi mun pote malarat pada ben manok gagak iki gak dinto bernana celang si pote kembang adu kalaja malarat sareenah lekak dinto orang bini salihah tabuna Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada naban manok gagak si pote kembang adu kalaja malarat bederatin keng bengal lagi. Salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Badasoki keng bengal miranaten kula sarang para ajunan seteja tebuna Sayyidina Umar mun nyare bini pakon nyare bini sema beun tere cedek tempeng sela serba setong tere cedek harus mabeun sebini daripada selake. Salli ala Muhammad. Si nomor 2 kasokian daerah mareng bini selebih mabe dari abe. Salli ala Muhammad. Terjukan ten kule sarang para ajunan nepungas teteh nyare bini tegi. Salli ala Muhammad. Epakon sambi abes aki di majadi Tebuna Rasulullah manika epakon abes aki majadiin epakon abes aki tantaretan de remataretan
bagus nabanten daerah mama jadiin bagus panapa punten daerah mareng sepobinin bagus panapa punten legak dinto manabi bagus ngereng tulih pentah sagak dinto mak salli ala Muhammad. Para rabu sedaja sebutan kaulah amul jaaki dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kula sarang para ajunan epakon mabanyak minta dek ka Gusti Allah ponapa seepenta eki malar mantir seepenta oleh aktina sarang para ajunan eka pulih oleh Allah amin Allahumma amin Allahumma amin. Nabi Daud minta anak si salih salihah, Nabi Daud minta keturunan si bagus alhamdulillah ibarakin Nabi Sulaiman. Nabi Daud doa ada ka Gusti Allah nyon raksa ada ka Gusti Allah dari bini si malakas oban ibarangin bini si salihah salli ala Muhammad. Sedangkan orang bini si salihah kak dinto debuna Gusti Rasulillah malarat bedena salli ala Muhammad. Pada akiban burung gagak sepote kalembengah milanah banyak para wali banyak para nabi oji naka dinto datang dari orang bini salli ala Muhammad. Nika dan kula abek tak kitab takok sambian tak barjajah purna monreng madura tak barjajah niki Edim madharillah itanya aki kitab apa ni keten kula takok tak para jaja sambian fakta aki kitab apa thank you salli ala Muhammad benih jandeng sumendem eta fakta benih fakta aki ke kitab legak dinto asmana kitab apa nika safahatun min akhbaril anbiya'i wal ulama'i wal awliya'i wal hukama fis sabri ala zawjati wal hilmi alaihinna. Sengarang iki kak dinto Yusuf Abjek As-Susi al-alim al-allama asy-syaikh Yusuf Abjek As-Susi. Beliau andi karangan kitab si artena buku kak dinto nerangatki tentang binina atau rajina para wali atau rajina para nabi. Ternyata banyak rajina para nabi, ternyata banyak rajina para wali eki gak dinto raji tak solihah. Leres demuna Gusti Rasulillah, leres demuna Gusti Nabi Muhammad orang bini sesolihah pada naban burung gagak sepote kembang dugala aja salli ala Muhammad. Tore semakin dan kula sarang para ajunan iceritain ilmu kitab kebaneka iceritain sinomor setong beda asmana orang wali asmana Abu Bakar ibnul Lubat salli ala Muhammad. Beda asmana orang wali orang soleh terkenal Abu Bakar ibnul Lubat. Abu Bakar ibnul Lubat kak dinto orang soleh ahli ibadah alim terkenal al-arif billah kenal ka Gusti Allah artinya orang wali sema ka Allah. Ternyata andi bini nabah bangal talebad ka Abu Bakar ibnul Lubat saking bangala bini na Abu Bakar ibnul Lubat sering ngocak ka ibnul Lubat ya zani he orang laki penzina he orang laki seorang ajar he orang laki penzina enjan pasera enjan bini nah karena Abu Bakar ibnul Lubat banyak santrena Abu Bakar ibnul Lubat kenal bi orang tokoh masyarakat dan tokoh agama. Akhir oleh orang-orang di antara santrena mator kiai cabis pamator apa jong kak dinto rasana ampun tak sae ke masyarakat seteja orang oning je ajunan ipasa kak dinto bi rajina ejak kocaen kiri-kirin icer korang acer saking jahat rajina ajunan saking jahat tabuknya kak dinto sampai ada buka ajunan manggil ya zani he orang seazina Allah salli ala Muhammad. Akhirnya ipakon telak di santrina nega mak Abu Bakar al-Lubat ibnu Lubat adabu jong engkok mungkun misa gempang jong
Gempang iko jaki bi sengko mari lah jong. Oh bus masalah, mari masalah nak. Keng kun seeka ko beter bi sengko jong. Inni khasyitu in tallaqtuha ayyubtala biha ghairi. Engko mun misa tang bini si bengal ria. Engko ko beter karena reng bini mun la sabi lagi na pasti bakal ala kia boleh jong. Takut engko jong mun sabi sengko takut si agente tang sekto kok si agente engko ria si agente si alake singa bintang binir takut tak sabar pada ben engko jong engko nisar kareng Islam orang laki lain jong takut tak sabar ngadepin orang bini Gandariyah debuna Pasirat debuna Abu Bakar Ibnul Lubat engko tak misa jong yang kok sabar engko iko jain memang bengal tang bini korang ngajar tang bini tapi engkau tak misa engkau demi orang Islam selain mak lete jabok coba oleh orang bini sing Gandariyah jong salli ala Muhammad